Hayırlı gün dostlar. Mine min Peter Aşaray'ın Şıta oğlunda. Mında indi bir uzunçalıklı kişi yaşay. Ol garmonlar koleksioner bite. Kişi bitne koy bakışı markalı koleksioner bite. Kimdir patefonlar, o mine garmonlar jiyo bilen şogullana min Nur Şamsuddinov. Hayırlı günler. Sinde nişe garmon var indi hazır? Hazır deyip aytmayayım, benim 30 kadar garmım var idi. Mine көрші мында ауылдағы абайлар сұрап тұрып ойнарға алып тұрдылар да бір көрші малайы мүмкіншіліктер шешілген малай бар еді ама теге бермей жақсы түгіл бір екі гармон онда бар әлі таралған былай 30 гармоны бүгінгі күнде 20-ден артық гармон менен Ну, ул кишлерде мындағы гармонлар инде. мындағы гармондар алар Әкері олар керек ми? олам олар қойсы ойнарға қойсы үйренерге деп қызықсынып гармонны көрділер де көп екенін беріп тұрар деп кімдендір алам кімге де беріп тұрам теге өзіне көре бір неке бүктайны бұл жигатылары ол ламбард түгел шондайрақ неке бүк кімден де берсем кімдерге де үйренерге беріп тұрам енді Мына шушы гармонлар индейми? Бұлардың харбисінің өзінің атамасы бар индейми? Тарихы атамасы бар, шулай дұрыс айттың. Мынада кішкенеліктер де бар, зорлақлары да бар. Бұны ең қарты қойсызсың бұл? Ең қарты міне 1948 жылғы. Шушай ма? Соғыштан соң бұл малайына бөлек кетерге атасы алып қайтып берген бұл алып қайтқан бұл. Бұны меңа ауылымыздың Татарстан атқазанған орманшысы болған көп жерлерге таныш Ғаламеттин бабайның қызлары берді меңа. Берділер бұл гармонды сен мұнда ішлегенде уатылмас, жоғалмас, сенде сақлансың дей. Әрі көз көрі деп бұлар менде тұрайны бұл. Қазір меңа берділер. Сеңа вообще ғұмман бұл нәрсесі білен қызық болдысың бұл гармондар нәрсеге жексің? Нешесін сен бұлар бұлай? Гармонлардың тарихы шундан болды. Мен міне 18 жыл іштейм. Шушы мәдениет етімде башта сәнға жетекші болып іші баштаған дейм. Анары директор вазифасына қойдылар. Мен іште башлағанда тұтып ойнардың гармон жоқ еді. Әлі уақытта аппаратураға көшіп келтірген уақыт гармон жоқ. Анары бір абайға барып тұрам, гармон бір шақырап ойнарға, екінші абайға барып тұрам. Тұра бара аппаратура берділер, гармондар байдан тұлып қалды бетіне гармон мұңнары. Анары бір жиылышта ойнап жеттен абайың аяғына гармон алды зағын. Кішігейді ол шулай өзін алған гармон өтесі келмей. Өзі үшін ақша үшін жеткен Иншепти гармон сұрамыз, мына шулай гармон сұрайғалы. Бір жиылышта район басшылығы Илхам Ханышта біз гармон сұрадық. Мына ол бізге шул февраль айлары мына қазіргі кебек сход граждан сабон тойға мына шушы гармонны бізге бөлек етті. Отақтап меше. Мына ол рияңа гармон. Мына бұл гармоннан шушыннан башланып, шушы гармоннан шайкадан бұл гармонның тарихлары кетті. Bunu bulgaç konsertta tege birinde уже problemi yok ülketkende garmon var garmonçular avulda olsa da birse bu masa ikincisi boş kile başladılar. Var değil mi oyuncular? Var. Buna bugünkü günde tutup oynarlar 7-8 kişi var. Yani bu avulda şu işler gene. Garmonun tartıp atıran kişiler. Şundan sonra bir garmon oldu kalganları bir ikisi yaşırı iki iş garmon bilen ola kildi. Ola kilgeç meytem bunlardan ansambl uyuşturmazka. Ansambl uyuşturduğumda şimdi garmonçular degen көпкілі конкурсқа қатнаштық, мына қалығара конкурс Аршада болды, Рами Курамшы есімдегі анда лауреат болып қайттық. Шундан соң қызықсыны уянды, гармонлар артты, көріп бере башладылар. Хаким Аби берді балықшы, Хаким беребіз, ол берді бір гармонның мына мұсын гармоншы Махмут Абилардың туғанлары енді ол Малайы найтып қалдырған esen шақта Абдулла абай. Білгеш бұл гармонны Махмут абайға берсең, ол ойнай деп. Ол енді ұшыратында оңа берді, ол мұнда келді. Көпқа деп білген дейі. Онлары мен, мына бұл, әді қайсына сүйерге білмеу, әрбірсіне не болғаш. Мына бұл гармонны мен 5000-ге бұйыл алып қайттым Алабұғадан. Спасский ярмарка деген зор ярмарка өте бит. Мына шundan алып қайттым 5000-ге. Ойнап қарадым дағын, көңіл үсті. Нәрсесі шуалды ма? Бәйесі де әлі бұтан кейбіт бәйлер бе қарағында не? Пүхті тұрған, мәйтем болса болыр, өз ақшама, лишн ақшама деп өтек сатып алдым қызысынып. Мұны терлі гармон менде жоқ елі, бұлар Казанский Тарьян деп атылам ғой. Onları
Mene yaڭa yıl aldığından gına bir ay yoktur әле. Bir yılı işi garmon. Mene alan işi garmon. İşi siletildi. İkisi ol İtalyan, birisi avulumuzun Muhammed Galiyev, Rafiq abi bile gitti. Ol internetten ko'rganda, men internetga qo'yganim. Men de birim әле bu menin birisi de abiniki de, birisi әнинең абысыныкы de. Алар Казанда югалыр ди, әрәм булып батмасын синең музейга ма, коллекцияга китсен. 3 гармон бер юлы. Менә булар менә булар кайттылар. Борынгысы менә сез әйттек бит инде. Үзем менә моны Бийектаудан кайттым, аккордеон баянны Казаннан алып кайттым. Туганнардан инде менә бу гармон белән баянны. Моны мәрхүм Филайда бай безнең менә Колташов мәрхүм булган Фәния апаның абысы, алар нәселләре белән гармончылар. Аныкын менә шулай алып килдем Мәхмүт абый. Шулай ук моны алып кайттым. Билгеләр калганнарын авылдан берүчләр булды инде. Күреп менә шулай. Коллекциям бар икән дип биреп бенде алар ятканчы югалып дип синдә торсын дип. Шулай итеп күргән берсен мин карамыйм, уйнамыйм. Гармон бар икән, тотып караганда менә бер тулы ике ягында булган гармон. Мин алып кайтам. Чөнки ул гармоннар ремонтлап та була. Аның ярагына бер икенче гармонга куярга була, аны аңа куеп гармоннарны барсында эш итәргә була. Мин алай ремонттым дип әйтмим. Ну, ватлыгын алмаштырып куялам. Менә Мәхмүт абый. Абы гармон белән нәрсә хәзер вакытта белән нәрсә эшлисезме белән ди. Дибез менә мин ансамбль бармы сезнең? Ансамбль бар, ансамбльдән тыш менә бу ел Ашык һавадагы музейный фестиваль дигән ни эшләп китте безнең районда. Шуның белән менә зур авылларга шушы гармоннарның барсында тиеп, выставкага чакырдылар мине. Шунда йөрдем. Шунда алар белән бардым. Киләсе елга тагын үткәрмәкче булар. Зур итеп быел беренче тапкыр үтте. И ансамбль бар, аннары менә сер итеп тибәтме, реклама итепме, әле бүген генә шуны сөйләшеп кайттык районда. Яны кичкенә генә авыл күләмендә генә үткәрәсем килгән иде. Безнең авылда инде вафат яшьтән 40 яшьтә, 42 яшьтә вафат булган гармончы бар иде. Адгамов Хатип абый дигән. Ул бик оста гармончы, мин эшли башлаган чын үлгән иде, мин болай хәтерлим. Аны бөтен авыл халкы сөйли, бик оста гармончы дип. Ул ятып та аяк бармагы белән кул бармагында гый чыгара, уйный шундый оста гармончы. Менә мин истәлеген теге югалмасын дип башка гармончылар исән сау, шундый оста гармончылар булгач, аңа да дага булып ирсен дип, аның туганнарының күңелләре булыр дип, аның атасы менә бу яңа мәчеттә безнең мулла булып эшли башлаган, күп еллар мулла булып эшләде инде ул 20 елга якын. Шуңа да кабул барсын, шуның истәлегенә гармоннар кайтсын авылга дигән, гармон моңы дигән фестиваль оештыра уйлаган идем. Район белән үзебезнеке белән сөйләштем дә, культура бүлеге белән алар күтәреп алдылар. Менә хәзер аны без кыш көне түгел, җәй көне буның форматы бик зур, Сабантуй формасында була инде бу. Бөтен районна, бөтен авылдан гармончыларны чакырып, һәрберсе бүләкләнәчәк. 4-5 номинация: гармончы, гаилә, аталы уллы, укучысы, гармончысы, берлегенә гармончы. Бары тик гармон, тальян, баян, аккордеонда гына уйнау фестивале була инде бу. Менә шуны иштәгә җибез. Аннары ахырда бүләкләү Сабантуй мәйданында инде, аннан соң берәр артистны чакырып кичкә зур концерт шунда кешегә ял итәргә, салютлар белән дип бик зур. Сез зурга килгәнсез. Менә бу син бит мәдәни хезмәткәр буларак та име? Гармонда да җыясың име? Моның шушы гармоннарның татарлыкны саклап калуда, мәдәниятне саклауда роле бар дип уйлыйсыңмы? Яисә бу просто инде бер инструмент кыламы? Юк, әлбәттә бар. Минем төп нием дә шулай. Теге милләт җанлы буларак, патриот кеше буларак, мин аны беренче чиратта шулай уйлап саклыйм. Чөнки моннан кала музейный экспонатлар да җыям. Музей ул алай ук нигә калгымасы да, гармон татар халык уен дип атамаслар да, күп кеше аны үзебездә күрәбез, гармон түбәтәйле кешене без аны татар диләр инде. Татар диләр. Шуның белән күз алдына китерәбез. Гармон, бәлеш, түбәтәй шулай күз алдына китерәбез. Шуңа күрә мин аны татарның бер символы буларак та җыясым килә, саклап каласы. Менә моны бирүчләр артканнан арта, мин аны сөйнәм генә, тик борчылмыйм. Ничем булар белә дип. Бер бүлмәгә күчерепме, аерым урын ясапмы, менә моның санын артканнан арттырып күбәйтәсе килә мин моны.
була, төрлеше. Менә нәкъ менә бу көй безнең авылга гына хас. Аның үзенә күрә сүзләре дә безнең авылга хас сүзләре бар. Без моны теләсә кайсы бәйрәмдә, солдат озатумы, туймы, яңа елмы теләсәң ди бәйрәмдә кулланабыз, уйныйбыз. Монсыз бернинди бәйрәм калган юк. Аннары без гармун белән сөлге җыйганда быел менә яңа елда чыктык. Яңа елдан соң 31 сәгать сукканнан соң бергә чыккач, атлар бизәп, Мәхмүт абый гармуннар белән кыш бабайда булып киенеп, авыл халкын йөрттек, атка тотып җыйган. Нәһә гармун булгач бер нидән калган юк. Кая әйтәм, Мәхмүт абый шунда бар иде ул.